Siyabingelela abalaleli nababukeli beMathilin Broadcasting Corporation. Igama nguThulani Wakankala. Siyazi bakwethu ukuthi ezweni laseZimbabwe ipolitiki into eyisimanga, into abantu abayizama ngendlela zonke. Sekune new politically, angazi noma ngithi political party or political movement or political group. Kuhle ke namhlanje ngoba nginomnumzana uNhlanhla Ncube onguye ozosichazela ukuthi kathi kahle nje yini. Siyazi ukuthi ngokudlule sike saxoxisana naye ubaba uNcube ethi hayi iFreedom Alliance is a steering committee eyokuthi ibumbe i-alliance. Manje ke sesisizwa kuthiwa ngayo nale nje impela viki bekune launch. Yikho ke siyakubingelela baba Ncube njalo siyakwamukela kuMathilin Broadcasting Corporation. Yebo baba Nkala, linjani lani? Ngiyabonga ukwemukela. Hayi siyabonga kakhulu. Abantu bayabuza, abantu abaqondisisi, abantu badinga ukwazi. Wena ke maybe before ngize kulokho angithi ngiyakuhalalisela ngokuthi ukhethiwe waba ngu-deputy national deputy what? Secretary General for Information. Yes, yeah, injalo. Hey, iyaxakaleka ngikazi ngizwe. I-structure senayi ngizoza kuso ukuthi i-structure simi kanjani kwenzela ukuthi abantu bekwazi uunderstand. Kodwa kayi siyakuhalalisela baba sithi asengamhlophe kuloko. Hayi kubonga mina baba. Siyabonga kakhulu. Njengoba ngishilo nje abantu bayafisa ukwazi baba Ncube ukuthi yes. Njengoba nje i-launch yenziwe. I-Freedom Alliance iyini kahle? Siyabonga baba Nkala, i-launch yenziwe okutsho ukuthi sesisukile ku-steering committee, senze okuthiwa i-launch congress ngenye indlela. Then ke i-Freedom Alliance yilokhu esikoku umbuthano kaZulu jikelele, kube lezi inhlanganiso zikaZulu eziba khona, kube lenhlanganiso ezinjengama pressure group, civic organizations, political parties, besiza zonke zisiba ndawonye kulezenkolo ziyangena khona phansi. Kulama lone activists labana abantu abamela amalungelo noma eyedwa umuntu wakhona uyangena khona phansi. Nxa sokukonke sokusiba igama elithi social ukuhlangana, nxa kuhlangana konke okuyinto lokhana sokuphuma ukuthiwa yi-social movement. Kuyi-movement nje ngoba kufuna ukuthi kusisuse ebugqilini, kusise empilweni eyokuthi singabantu abahlonitshwayo, i-marginalization ayikho kithi, i-poverty kayikho. So ke kwenza ke kube into okuthiwa yi-social movement ngaleyo indlela. Siyabonga. Okay, hayi kuyezwakala baba. Kodwa ke abantu bayafisa ukuthi bayazi ngokuphelele. Bayabuza ukuthi izoba umbuthano ozolwela ilungelo lomuntu ngayiphi indlela. Nxa sikhumbula kahle sikhulume ngakho ukuthi i-Freedom Alliance izalwa yiPhutheko, eyimbizo yakwelakithi. iPhutheko ikhona, i-Freedom Alliance izahlala ibizwa kukumbizo eyiPhutheko kusiyahlolisiswa ukuthi ke isebenza njani. So ke ngenye indlela ke i-Freedom Alliance izelwe ngoba is one of the resolutions. Nxa likhumbula kube le 43 resolutions ezenziwa yiPhutheko Convention ebekhona ngoMay 9 kusiya ku-14. Kwasokuthiwa ukuze izinto zonke ziphumelele kuzafuna ukuthi kube le political side of things.
kwathiwa ke right i-political side of things itholakala njani. Kwavunyelwana ukuthi ke nge-diversity esilayo kumele ukuthi laleyo nhlanganiso ibunjwe njengendlela iPhutheko ebunjwe ngayo, ukuthi imihlobo yonke yakithi, indimi zonke ezikhulunywayo, izindawo zonke zakithi zimeleleke. Kwasokuthiwa ke kungcono ke lakhona ukuthi kuhlangane bonke abantu, zonke inhlanganiso, ukwenzela ukuthi kube le political side ezakwenza ukuthi ama-resolutions wonke lana ayenziweyo awokulwa le poverty le marginalization aphunyeleliswe. Ngithemba siyazi ukuthi i-development nxa izakwenzakala kufuneka kube lesingathi i-political administration ebakhona. Yiyo ke okwabonakala iswelekile, kwasokuvunyelwana ukuthi akube le political side, ibisisiba yi-alliance, ingabi yi-political party eyodwa. Ithi ke ngihle ngikutsho ukuthi kwaba lokuthi ake sikhangeleni ukuthi nxa kule political party eyodwa ekhanya ukuthi imela zonke izinto ezila kungangenwa kuyo. Nxa kuyikuthi iyaswelakala, kwathiwa nxa kule alliance ekhona kumbe ngamabandla alezinhlanganiso akhona okungangenwa kuyo yiwaphi aswelakala, kwasokufika ke kutheni kungcono ke kwenziwe this alliance which is envisaged by i-Freedom Charter i-Freedom Charter esiyisebenzisayo Freedom Alliance. Siyabonga. Okay. Yeah. Yes. Lizongenela ukhetho na ngo-2023? Ukhetho luka 2023 angeke ngitsho ukuthi khona sizalungenela kunamhlanje, ngoba njengoba sibe le launch sisebenza thina ngokuthiwa yi-democratic i-social democracy, democratic principles. So ke kuyahlalwa phansi kube lo mhlangano ovumelana ukuthi senzani ngo-2023. Ngoba u-2023 nxa ukhangela izinto kusamele sizenze zinenge, kuzelwe umntwana kuthatha, inkaba yakhe kayikaqhunywa lokuqunywa, usukhuluma ngokuthi uzakwenda esendela kodlodlo. Uyabona ukuthi uyabusugijime ngenye indlela lokuthi uZulu angamangala ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo. Silomntwana oseselenkaba okusamele ukuthi sidinge isalukazi esizosika inkaba. So ke umntwana usakhula kusalungiswa izinto. Kodwa esikujabulelayo yikuthi umntwana ngokwesintu bayapululuza abantu, bayahlabela abantu, bayagida, bajabulela umntwana ozelwe. Siyabonga. Okay. Ngiyazi ukuthi kuyo yona li launch congress ku-announcwe i-new leadership. Mhlawumbe uma ungasitshela ukuthi imi kanjani? I-new leadership engingakutsho babunkala kunzima ukuthi ngiyikhumbule iyonke, sike sayishare lapha ngiyabe ngizayishare, kodwa engingakutsho ukuthi i-leadership e-diverse kumbe engingathi egoqela kakhulu bonke abantu bakithi. uZulu wakithi uvumelane ukuthi akuqokwe ubaba uDokotela uSamukele Hadebe abe ngu-national leader. So simbiza ngo-national leader. Kwazoqokwa umhloniphe kubaba uMoses Mzila Ndlovu. Esimaziyo ukuthi khona ungumkhokheli webandla elibizwa ngokuthiwa yi-ANSA. Ulokhe njalo ibandla lakhe likhona lokhe likhokhela kodwa eku-alliance la. Kwasokusiza ke kubo ungumsekeli ubaba uMzila kweza umama uPrecious Ngulube ongumsekeli engithemba ukuthi ngumuntu ngumama owazakalayo kakhulu. Kwabuya futhi ke umama from eMidlands umama uSenzeni Mpofu. Yibo ke abantu abesingathi ke bakhona phana ku-office of the national leader. So kusiza ke ngaphansi ngapha ke sesingena ke lathi abanye khona phana. So ngingakubeka nje ngithi kube njalo. Angikuphawule futhi ukuthi ke nge-inclusivity esilayo senze ukuthi khona phana ku-office ka-national leader
bangu-4 kulabesilisa ababili labesifazane ababili. Thina asifuni ukukhuluma nge-gender equity, gender parity and equality sikwenze kube inganekwane. Sihle sikwenze kunjalo njengoba sikwenze. Yeah. Hayi no iyezwakala i-gender parity and i-gender balance eliyenzileyo. Ngicabanga ukuthi into enhle kakhulu ngoba ungabheka kwezombusazwe ama-organizations amaningi awenzanga njengoba lenzile lina. So into ebukekayo kumele siyishayele isandla uma siyibona. Abantu njengoba nje ngikutshela ukuthi bayabuza basibhalela benzani bathi bona i-Freedom Alliance kahle hle is a political party. Lokho okokuthi i-Tway Alliance umshesha phansi njalo bathi umubheka abantu abafana nomama udadewethu Praise Yangulule obeku MRP kusho ukuthi izizathu zokuthi MRP maybe ngazange ingene lezo wena ukubeka kanjani lo? Okokuqala babunkala ngicela ukuthi ngikuchaze ukuthi asikho isono sokuya egehena ngoba umuntu kuthiwa kumbe ule political party. That is a democratic right ekhona. Esikutshoyo ama-political parties siyawazi ukuthi kule political party eba yinye ithi kayifuni ube lilunga leyinye inhlanganiso. Thina sithi umnyango uvuliwe wonke amabandla afuna i-unity kumbe ubumbano ngoba esikufunayo lubumbano. Asikhangelelanga ukuthi kube lebandla elilodwa. Abantu bakithi ayisikho ukuthi bafuna ibandla elilodwa. Yikho ubona amabandla akithi emanengi. Abafuni ibandla elilodwa abantu bakithi bafuna umanyano. Yiyo into yenza ukuthi sithi asibambaneni sihlanganise inhlanganiso zethu zibe ndawonye. Ukwenzela ukuthi nxa ubuye uphethe ibasket yakho omunye uphethe inkomitsho yakhe omunye uphethe umganu omchwankela sikuhlanganisa kundawonye. Kusisiza sisonke. So ke nxa kulomuntu oseke wabona i-political party ethi khona nxa kumbe ungupresident weyazimazi party ubuye ku-Freedom Alliance ube ngu-Secretary General kodwa usale still ulokhu kuyazimazi party ungupresident wayo bangangitshengisa lawo mabandla njalo. Mina ngiyabaxolela abantu bakithi abatsho njalo bajwayele umanyano wezanu lo wezapha okuthiwa lingahlangana ibizo eliphumayo yizanu. Bese bejwayela futhi amanye amabandla ukuthi nxa ulamabandla ama-faction akho asuke aqamuka ubususithi thina siyazi Mazi Alliance ubiza lawana aqamukile. Yikho abakujayelile. Akubizwa omunye umuntu ophandle i-trade union yabe ingasabizwa lapho kayisafuneki, i-student movement kayisekho sokusiba yilawo ma-factions ebumbana. Yikho abantu bakithi abakujayelile. Futhi abantu bakithi izinto abazibona zivele eHarare abalambuzo lazo. Ufike uvule njengomambule bazangena bonke bagqikilane khonaphana nxa usazi inhlanzi osara labantu ukuthi bagqikilane njani. Ababuzi lutho. Kodwa khuluma ngento kaZulu wakithi. Yikho lapho zabona khona ukuthi umuntu wakithi uyakwazi ukuhluzisisa izinto. Kusuka kudanise ke khonapho. So ke thina siyi-alliance abayijwayelanga abantu bakithi. Ikhona i-tripartite alliance e-South Africa ANC. Ngithemba siyazi ukuthi ubaba uBlade Nzimande ungu-Secretary General we-SACP. Kodwa usala eku-tripartite alliance yona le. So yiyo into esiyiletha ebantwini bakithi ngobumbano abalukhalelayo. Sicabanga ukuthi sipenede kumbe ameva okubangula ukuhlupheka kwabantu bakithi yikubambana kwamabandla. Ke sichiye ukuthi kuthiwa mina ngingupresident waleliyani bandla, ngingu-secretary waleliyani bandla, ngingu-women leader waleliyani bandla, sikuchiye khonoko. Umnyango uvulekile. Sifake isitina esisodwa. Kusasele thousands and thousands of bricks ezifuna ukuthi zifakwe endlini le eyakhiwayo. Ngiyabonga. Hayi kuhle baba Ncube, sinabantu lapha ngizobacela ukuthi bekubuza imibuzo kodwa ke ngizafisa ukuthi umphendule lo mbuzo baba.
Siyabonga. Uthe ubaba uMoses Mzila Ndlovu Yes. ongumsekeli kababa uHadebe ulokhe leader ye-ANSA okukhombisa ukuthi umuntu wezaphu, umuntu we-MRP, umuntu we-MLF engakwazi ukuthi ezongena ku-alliance but still aremene ekuqembu lakhe. Number 1, thina asisuye umthakathi oginya abantwana ukuthi nxa kulabantwana bakamakhelwane uyabaginya abe sekusiba ngabakhe kusale yena yedwa. Thina sithi abantu bakithi kuze bakhethi MRP, bakhethi MLF, bakhethi ANSA, bakhethe kule UMD, bakhethi ZAPU. Kutshengisa ukuthi abantu bakithi bale diversity, balamalungelo okuthi babe lenhlanganiso zabo. Akumelanga bazidiliziswe lezo nhlanganiso ngoba kabazibumbanga belahlekile. Bazibumbe ngokuzifuna lezo nhlanganiso. Sithi asibeni sonke kula lezo nhlanganiso. Yikho sisithi ukuthi asifomanga a new political party, but sithi khona asibuyeni sonkeni sihlangane sibe nyandanye ukuze silwise inhlupho zemathebeleleni. Khangela nxa ku deploy ama-teacher umntakankala uzithola umsebenzi kawutholi, umntakancube umsebenzi kawutholi, umntakaNkomo umsebenzi kawutholi, uNkomo kwelinye ibandla, uNcube kwelinye ibandla, uNkalo kwelinye ibandla, uMoyo kwelinye ibandla. Abantwana bethu bayadubeka sisendlaleni ilizwi ku-marginalization. Kumele ukuthi khonokho sikunanzelela ukuthi asoze siye ndawo singakulandela ngokuthi mina ngilaleli bandla, mina ngilaleli bandla. Asithi nxa ubaba uSibangilizwe, ubaba uNkomo, ibandla lakhusala elalo liranwa ngendlela yakho, uSecretary General wabangangena ngapha abe kumbe sithi ngu-Treasurer General, nxa esebesebandleni labo bayabuyela bazenzela imihlangano yabo lenhlelo zabo. Lathi singabavakatshela ngabantu njengabantu sebesebenza labo, singayafika kubo sibe laleso status esivunyelwa yi-Constitution Freedom Alliance. I-Freedom Alliance kuswelekile ukuthi abantu bakithi bake bafunde i-Constitution yabo iyayo. It's so democratic. Ifuna ukuthi yikho phela okwenza ukuthi sikwazi ukuthi kumele kube lo muntu eMartin North, kube lo muntu eMartin South, kube lo muntu eMidlands, kube lo muntu wonke, sigoqeleke sonke. Ngoba nxa singakwenzanga khonokho asoze siyenda. Njalo imodeli esilayo kumele isifundise njengemathebeleni and eMidlands kumbe leZimbabwe, le-Afrika yonke, njalo lomhlaba ayijwayelekanga. Futhi kangiboni ukuthi ke kungaba lo mkhokheli oba yi-detector nxa sile alliance efana layona le. Yes. All right. Ngicabanga ukuthi ngudade wethu uThembi Ndlovu. Ungabuza umbuzo wakho? Yeah, umbuzo wami usithi maybe I missed some of the things ekuqaliseni ekhuluma lapho baba uNcube. But izinto eziningi akhuluma ngazo izinto vele ezenziwa i-MRP already. For instance, he gave an example of into zokuqhatsha amanesi, ukuqhatsha abanye, and we see MRP actually goes into those spaces to try and stand up for abantu bakithi. So umbuzo wami uthi bona inhloso yabo vele ngeyani ukufoma iphathi yabo le abayifomileyo, even though esithi aso party. Plus bake bakhuluma yini lamanye amaqembu afana naleZAPU, afana nalebheji likaZulu, afana nale MRP, ukuthi okay sesifoma i-alliance leyi madoda, ngoba lilamaphathi enu ngapho, cela ukuthi sibe le alliance leyi ezamela lokhu esigabeni sethu, because thina we don't want to be a political party. Because I think if they haven't done that, it will be a futile exercise, because kumele bengene kwesinye stage where they are trying to engage those political parties to understand ukuthi bona vele bayenzani and mandate yabo ukuthi. That's my question. Okay, ayisiyabonga baba Ncube. Yes, ngiyabonga. Ngicela ukuthi ngikuphawule kubaba uThembi Ndlovu ukuthi I'm one person njengoba ngikhuluma ngama-lone activists.
who fought over indaba eyama-teachers. And I tell you ukuthi there is even a change esiyibonileyo ku-list ebuyileyo. And into engiyithandayo futhi yikuthi esikwenzayo i-MRP nxa kukhona ekwenzayo as a party kulama individuals ayenza something. It's not that ukuthi they are the only ones. One, and then the next thing, uthi khona injongo yethu kuyini? Sithi injongo yethu i-unit, yikubambana kwamabandla kithi wonke. Awabambane lezinye inhlanganiso ngezamasonto, cultural organizations, civic society, kawabambane. Asizange angazi kumbi i-MRP ke yakwenza khona lokho. Sile guiding document eyi-Freedom Charter esitshengisa ukuthi senzani. Senze futhi le consultation ukuthi abantu kuyini abakufunayo through iPhuteko, senze imbizo yakwelakithi ukuthi ake sikhulumeni ngokuthi kuyini abantu abakufunayo. Abantu bathi bafuna i-unity. Senza i-steering committee after and very inclusive. Kwaba le steering committee ebinika ithuba ele consultation. I-consultation iqale kudala kubo 2019. Angisoze ngibaqambe abakhokheli bamabandla njengoba bekhuluma besisonke esigodlweni. Abanye baqale ukuphuma, ikakhulu abantu bakithi bangabona inhlanganiso enye alayibona ngathi sokulenhlanhla engathi yeza kuyo agijimame lapha libone selingaselayo. Engikwaziyo yikuthi akula nkokheli yakithi engeqa email lapha nithi azange kukhulunywe la. Ayikho. Njalo futhi asikuvumi ukuthi inkokheli zakithi asoze zingene. Ziyeza zizongena. Ngoba abantu nxa zifuna into yokusiza abantu zizangena. So umuntu wonke kwakhulunywa laye in terms of inkokheli, angisoze ngiziqambe lezo nkokheli. Kungenzeka vele ukuthi nxa kulento eyenziwayo into le kayijwayelekanga, abanye abantu izabathreatena babona ngathi kufune ukuthi kuthathwe amandla abo. Kanti ke esikufisayo yikuthi sikhulule abantu bakithi. Njengoba ngisitsho ngiyavuma ukuthi ibandla elinye lilabantu abangu-1000, elinye lile 99, elinye lile 100, elinye lile 500. Why not take the sum total of all those parties and organizations, put them together, do something progressive? This is not about the name of a political party. This is not about the supporter of a political party. This is not about Nhlanhla. This is about the future of our children. We are saying we are divided. Let's come together. We are not going to say let's go to somebody's party or let's not go to somebody's party. If the people of Matabele and Mikens agree to say, njengoba sile Phuteko, iPhuteko yimbizo ehlala umnyaka yonke. Next year izabe ikhona iPhuteko. Abantu bakithi bafike bathi no, asisafuni Freedom Alliance. Sesifuna iAzimane. I think we will have to agree to that. Because ithina esikufunayo is to see abantu bakithi be united, be one, nxa bevota bavote bebonke. Nxa besiya belungisa i-economy bayilungise bebonke i-economy yabo. Ngiyabonga. Yeah, hayi siyakuzwa baba. Ngibone i-press statement elisikhipileyo likhuluma ngokuthi i-Freedom Alliance is fighting for i-Matabeleland freedom and the self-governance. Yes. Akakucaci kahle, uyabona ngamagama esilungu angacaci kahle ukuthi kathi kahle lina limele ngoba sinayo i-MRP stands for i-Restoration and Independence of Mthwakazi. Sinayo i-MLO nayo stands for that. I-MLF stands for that. Limela something lina noma cha? Uyabona ukuthi babunkala sikuchaze kahle ukuthi simele i-self-governance. You may use that interchangeably uthi self-determination ma ungafunda i-Freedom Charter yethu zakubona konke. Ngithi-ke mina nxa i-MLF imele the same thing imela pha, i-MRP imele the same thing imela pha, iZAPU imele the same thing imela pha, enye imele the same thing imela pha. I'm saying bring them together. Bring them together babe inyanga ngoba we are weaker when we are having MRP labantu abangu 17
izaphi ibe labantu baba ngu-50, i-MLO ibe labantu abangu-7 as it were. I'm just making a supposition. And I have talked about the sum total in mathematics. We are saying, let's bring all those people together. The unfortunate thing is ukuthi ungathi ebantwini asibambaneni, omunye umuntu sibambane sihlinze, omunye umuntu ucabanga ukuthi indlovu leyi njengoba inone kangaka nxa kade ngizayidla ngingedwa kuthi ukuthi biza kuba mnandi. Khathesi sokumele umsila wayo ngiwusikele uncumo. Ufuna ukubaleka lo msila wendlovu abaleke le ndlebe yendlovu. Kumehlula even ukuthwala indlebe yendlovu yakhona. Uhamba uyathatha kuwela phansi uphuma inhlabathi, but ufuna ukwalela khona phansi. So what we are saying is ukubeka kahle. Nxa sonke simela yona leyo into asiyenzeni sindawonye, sicorrectane lapho sikwenze in a democratic manner, ngendlela democratic. Abantu bakithi bafuna i-unity kabafuni ibandla. Angezwa mina umuntu wakithi othi ufuna ibandla. Abantu bakithi bafuna ukukhululeka. Sibambaneni singasakubizi ke njengebandla. Asibambaneni kumbe sizathi kuyini ke kungabi yibandla, kungabi i-political party, sibambane sizikhulule. Nxa ukukubiza nge-political party kumbe nge-social movement kuyi-problem, asitheni nansi into engalabizo ke sibambane kungabi lebizo. Kodwa if there is dialogue that we need to undergo further, thina vele kwesimela, let's talk about what we need to do so that we free ourselves. Yeah, Baba Ncube, bengicela ukuthi njengamafishane uthi kamfu, but bemfisa ukuthi usichazele kuhle lana. Self-determination is a spectrum of political thinking or political thought. Engasukela from unitary system isiyafika ku-secession, federalism, devolution. Lina likhuluma nge-self-determination. I-self-determination, you need to define it in this term. In this case, sichaza ukuthi masithi self-determination esikhuluma ngayo, sikhuluma nge-secession, sikhuluma nge-federalism, likhuluma ngani lina? Okay, ngiyabonga. I-self-determination ayisiyo secession. Ayisiyo devolution. I-self-determination ithi akwenziwe okufunwa yithi. Nxa sifuna ukuba abakhokhi bakithi emathebeni sibe labo. Nxa sifuna ukuba le access to land sibe labo. It's not secession, self-determination. It means ukuthi uyabona ukuthi emathebeni right now senzelwa izinto ngabanye abantu. So nxa sisithi khona sifuna to self-determine, sithi let's determine ukuthi umhlabathi wakithi kwenzakalani ngawo, ama-minerals akithi kwenzakalani ngawo, izikolo zakithi kwenzakalani ngazo. Njalo thina we believe process njengoba ngikhuluma ngokubhida ukuthi when you build a house, kulabanye abantu othi nxa echaya i-foundation, achaya i-foundation ecover imagwegwe yonke. Nxa uyazi imagwegwe athi wakini angayindaba. There is always a way of doing things. Sikhuluma nge-first brick ukuthi let's determine ourselves. Who is in our schools? Who is occupying our land? Who is employed endaweni yakithi? We are not talking about secession at that point. We are talking about self-determination. And we also need probably to talk about ideologies. Ibandla liqamba elikhuluma nge-secession, ideology angiyazi ngoba i-secession I don't take it as an ideology. So we would need to be aware ukuthi khona which ideology will they be using. So if they are talking secession, they talk self-determination. We talk self-determination. Like I'm saying, ukuthi kule ndaba nale ama teacher and staff, I have been working with before information of ILE, I've been working with some leaders in the MRP. Sikhuluma ngezinto zona lezi, I was writing about them. I did an analysis that I handed to them. Ngenza ama districts wonke awe Martin. I actually gave to them to say we are fighting for this. That was not secession. We were talking self-determination. We wanted to be in control of our lives as the people of Matabele.
Okay, hayi ngiyabonga. So alilweli uzibuse weMathebeleland, alilweli inkululeko weMathebeleland, alilweli ifederalism or i-devolution or i-secession or independence. Ngicela ukukuphendula. Okay, sila inkululeko eMathebeleland ngoba you cannot self-determine without freedom. Yikho sisithi we are the Freedom Alliance, alliance yenkululeko kumbe umbhalo lwenkululeko. I think we are defining ourselves. That word is defining us very well. Sila inkululeko, self-determination, devolution, because if we are self-determined, because if you talk of devolution, ukhuluma ngabantu abale who have got the power to determine their thing. Ngoba i-devolution, if you are devolved, akula muntu ozalitshela ukuthi liyakwenza. Liyazi-decide ukuthi ngalokhu sifuna ukwenza lokhu, ngalokhu sifuna ukwenza lokhu. So devolution is there. Unless if you talk secession, we may need to talk about it the other day, but we are not looking forward to talking about secession. Ngoba that is not what Tina we are doing. If you talk about freedom, you talk about self-determination of Mathebeleland, you talk of self-governance, then that's what we are talking about. So I think we converge there. Yes. Okay. All right. Kubalaleli uma ekhona onombuzo ngicela phakamisa isandla ngimqamba nazi izandla. Ngizoqala ngo Edmund Ndebele, then kulandele uDo. Ngiyabonga. Oh, hi there, good afternoon. Ngithanda ukubuza lapha ngizwa egcizelele baba lapha self-determination eMathebeleland. Does it exclude ilokhu neMidrand? Are they focusing on iMathebeleland kuphela? Ngingaphendula baba uNkani. Yebo baba. Yes. Uyazi ukuthi ngiyabonga khona ukuthi angikhumbuze umfowethu. Ungakhangela iZimbabwe yiMashonaland leMathebeleland ezabanjisanayo. So uMidrand ngiassume ukuthi ekuqaleni ngikufakile ukuthi iMathebeleland and Midrand, but mase sikhuluma ke interchangeable. Uvalo ukuthi imanika indawo enjengemanikali. That is essentially Mashonaland in the general sense if you consider the amalgamation of iMathebeleland and Mashonaland. So ngiyabonga, I'm glad ukuthi angikhumbuza ukuthi ngibe ngihamba ngifaka ukuthi Mathebeleland and Midrand, but we mean the one and the same thing. Ngiyabonga. Kulungile. Do. Sorry, Linjan, but I hope you are ungingena sekuphakathi. Ngilambuzo research, to be honest, because konke bengakubuza sekuphendulile. But since ngingene sekuphakathi, bengifisa ukwazi ukuthi have they really gone on the ground bayakhuluma labantu aba on the ground? Why ngisitsho njalo is because i-message ye-MRP ayanyukelwanga nguZulu. Singathi yebakhona abakusithakazelelayo, kodwa ngesikhathi kuvotwa ngo-2017 sakubona ukuthi ayanyukelwanga. So bona as i-Freedom Alliance, are they planning to go on the ground benze consultation nabantu ukwenzela ukuthi nxa sebephuma le manifesto baphume bephethe into ezachaza uZulu? Ngoba kasifuni ukuchitha isikhathi lapha sisithi sihlangana ebulenjini when we are not going to be voting sonke. Abanye bethu sikhatshana soze sivote but singabe sikusupport, but labana abazavota bona libacabangile na? That's my question. And nxa libacabangile, what is the plan going forward? Ngiyabonga. Okay, siyabonga baba Ncube. Yes, siyabonga mama, angisazwanga isibongo laphana. I-consultation iqale as back as u-2019
ukuze kube lephutheko bekuqale i-consultation ilokho isiza. I-consultation yethu is ongoing. Njengoba ubukhokheli busanda kukufakwa, sichila ukuthi ngumntwana osanda kubelethwa, inkaba isalenga, kusafune kugoga umadladla abuye azoyisika inkaba leya. So ke i-consultation is on the card. Ubukhokheli obufakiweyo khona kuzaqala ke inhlelo engeke ngiziconfirme usuku lwakhona, kodwa inkokheli ayilali njengoba ifakiwe, ngoba siyazi vele ukuthi ngumsebenzi kaZulu, kumele siwusebenze siloZulu. Futhi ke thina siyinhlanganiso lenhlonipho kakhulu, asilalela ukuthi abadala bakithi bathini, intsha yakithi ithini, ifuna even lolimi okumele silusebenzise nxa sikhuluma labantu, ulimi lwenhlonipho. Konke bayasitshela ukuthi bakhangelele ukuthi senzeni. Inhlonipho ekhona lobukhokheli bethu nxa sibukhethwa libubona buthunyiwe. Sithuma abantu abazakwemukelwa nguZulu, ngoba uZulu ucelile ukuthi ucela abantu abalekusasa yemathebelele. uZulu wethu ucelile ukuthi inhlonipho kaMzilikazi, inhlonipho kaLobhengule, kaLozikeyi ayibe khona, kwenziwe izinto. So ke ngiyavuma ke ngithi mina iplan dadewethu ikhona, kumbe amacebo akhona, ngikhona ezabekwa phansi, njalo amacebo ethu kasibatshela ukuthi kabenzi. Sithi woza uyindlela okiyo, kumbe ukwenza amadlozi ungomkhulu khona phana lenhlanganiso, uyavunyelwa ubuya unjalo, ubuya lawe ugqokile okugqokileyo. Abebhora labo babuya begqoke amabhutsi abo okudlala ibhola, siba yimbumba sindawonye, siba sonke lilima, silima sisonke sincedisana. Okufunekayo ukuthi indima iphele, isichaye inala. Singachaye inala sizagiya sonke, kuzagidwa kube ngokunye, zikhali izikeyi, sikhali isitshikitsha sindawonye, sigiye kube njeyana. Siyabonga. Kuyabongeka kakhulu Baba Ncube. Ngicela ukuphenduka khona phansi besaphendula mina. Oh, kulungile. Sorry bhuti. Isibonga nguMandlovu. Ngiyabonga bhuti wami, and ngiyabonga kakhulu for impendulo yakho. It was well thought out and very straightforward. But in the future, ngicela ukuthi uma sisenza into ezinjengama-forum lawo, if there is anything that you are not sure of, don't confirm it. I'm not saying ukuthi kukhona okade ungelashwa lakho, no, don't get me wrong. But at the same time, I would have been happier if you had said, lokhana kunokukhulumile sizaya ku-discuss, if you know what I mean. That shows good leadership. Ukuthi umunye umuntu uraise a point ebelingakayicabangi, elinkhona lizayihlaziya, umbonge laye umuntu la. That way you will be good leaders. I've realized that a lot of people nxa besenza ama-interview kangaka bayajika bahle babe le mpendulo zakho konke, ngubani olempendulo everything emhlabeni. Akula. Kuqakathekile khonokho. Ngiyabonga. Exactly. Siyabonga kakhulu and siyakuvuma khonokho mama. Nxa ngisitsho ukuthi consultation ikhona, ngokukhona khonokho. Impendulo siyabonga futhi khonapho ukuthi utsho ukuthi akekho ozaba lempendulo yakho konke. Elinye icebo liyalenza uZulu afika athi hayi leli cebo angilifuni. Thina ke lathi sikhangelela ukusebenza ngendlela ukuthi silalela ukuthi abantu bathi. Njengoba ukhuluma ngikuzwile ukuthi ngizakusa lami phambili, ngikuse kunhlanganiso eFreedom Alliance. Siyabonga. Elibiza i-national leader yenu ubaba uSamkele Hadebe, hayi indoda ekade ikhona kulo mkhakha wezepolitiki lo. Wena ngokuyibona kwakho uyibona njani le ndoda? Siyabonga baba uNgala. Mina kubaba uHadebe ngazane laye khonapha sesikuphutheko. Engingakutsho yikuthi ubaba uHadebe is a passionate man about imathebelele le Midlands. Ngumuntu okhathazeke kakhulu ngokuhlupheka okukhona ezweni lakithi. Ngumuntu ozimisele ukuma loZulu wakithi, ngoba ungamkhangela ngendlela
even izicoco alazo. Ngumuntu nje ongachiya aye kude kakhulu lezwe lakithi angabi lendaba nje lokuzihlupha ngezinto ezithi ngoba kuyikuthi angenelisa ukuthi aziphilele nxa ngimkhangela. Kodwa ukuthi ngimbone emela izinto zakithi angalali njengoba libona kusenziwa umsebenzi yephuteko bekusiba lama publications lami ngicabanga ukuthi hayi le publication ayizoziphuka kodwa ngoba buhadebe iyaphuma. Ngike ngaba lenhlanhla lokuhlangana lobukhosi lobuholi lapha eSouth Africa kwamanye amabandla lezi inhlanganiso labor movement ngabezwa bentshela ngokuthi waze watsho omunye wathi Mr. Hadebe uDr. Hadebe every day is talking about i-material and the migrants ukuthi igqilazi kumele ukuthi khona ikhulu. Umuntu engimbono le vision engenza ngicabanga ukuthi angeke inhlanganiso yethu ayilahlekise ubaba uHadebe. Umuntu ohloniphayo abantu, imibono yonke eyabantu uyayilalela, akusiyo umuntu olempawu nje ezitshengisa ukuthi angaba nguntando kayiphikiswa. Ku-national leadership laphana kunabomama ababili uPrezia Ngulube noSenzeni Mpofu. Ungasitshelani ngabo? Engingakutsho yikuthi ngamaqhawe njengoba ukhuluma ngokuthi kule bandle belisukumela izinto siyakwazi ukuthi ubegijima khona phana umama uMaNgubane umuntu omela idemocracy nxa esebona ukuthi izinto kazihambi kahle uMangoye uyasola futhi uyakutsho abantu abaningi abamthandi ke umuntu omela iqiniso. Ngimazi njengomuntu omela iqiniso umama lesibindi okumelayo konke okumele kwenziwe yibukhokheli lenhlanganiso zakithi. Akasuye umuntu oyipraise singer. Lathi siyazi nje ukuthi njengoba siloMaNgulube uzabe sidonsa indlebe lapho sesilahleka khona uzabe esikhuza. Umama uSenzeni laye ngomunye omkantshobovu. Angikuthandi ukuthi ngikhambe amabandla abantu kade bekuwo kodwa laye ngumuntu omkantshobomvu kwezopolitiki ekumeleni indawo zakithi emela kakhulu indawo emigrants. So ke liqhawe ngingathi labo mama laba esilabo laphana ngamaqhawe ngomama bethu esibathembileyo abazasitshengisa indlela. Siyazi vele omama ukuthi lapha ababona izinto sezilahleka khona bayaqondisa ukuthi hayi la sokulunganga la. Le nkulumo bangazibona ngathi inkulumo zahambi kahle bayakhuza. Ngabantu abalothando abakhuzayo abalenhlonipho. Nxa ke ubathatha kufaka ubaba uMzila Ndlovu ufaka ubaba uHadebe yimbabazane team le. Ngelinye iqembu lokuthi ngabe ngelebhora labo Barcelona balala phansi oChelsea balala phansi. Ngiyabonga. Hayi kezwakala baba, hayi uyayibeka indaba yakho, uyayibeka indaba yakho. Uma ekhona othanda ukubuza before sigoqe ngicela phakamise isandla ngimqamba busi ukumute baba Makhula. Hello, good afternoon. Bakithi linjani lapho? Mina ngikadele endleleni. Uyangizwa baba? Siyakuzwa kakhulu. Ngikadele endleleni. And I was just going through my text messages ngikhangela ukuthi sembona kulomunye opostela ukuthi kulomhlangano ngikhangela isikhathi ngani umhlangano usuqayise kahle ngagijima ngangena. What are we doing here? What's happening? Who is here? Where are we going? Ukuthi Freedom Alliance ngubonile. Hayi besixoxa nobaba uNcube owe Freedom Alliance elontshwe ngibonile ngempela viki. Ngibonile lapha. Abanembuzo akade bethanda ukwazi ngeFreedom Alliance babuzile njalo ubaba uNcube uchazile kakhulu kabanzi ngayo iFreedom Alliance. Uma unombuzo ungabuza, uma unokuphawula ungaphawula baba.
ngaqamba manga umbuzo kodwa ngithe ngingena ngezwe ukuthi phuteko or phuteho ngiyalipha manselibayo. Is it pute, which one is the way to put it right? Puteho or puteho? Puteho. Iputeho iyo yini esi Freedom Alliance kumbe iputeho is the catalyst kumi njani? Baba Ncube ngicela umchazele ubaba uMakhulu. Yes. Siyabonga baba uMakhula ngombuzo wakho. Iputeho is the catalyst to iFreedom Alliance. Iputeho convention yaphuma le resolution ukuthi akube le political will for ezagcwalisa izinto eziku Freedom Charter enziwa iPuteho. iPuteho ke imbizo eqhubekayo. Ubukhokheli obukuPuteho abungenanga ku Freedom Alliance. Sisele uconvener owePuteho lokho khona. Yiba bazabe beyidonsa indlebe iFreedom Alliance nxa isilahleka kumihlangano ezabisiba khona. So la kumnyaka ozayo kuzaba le Puteho meeting kumbe imbizo eyokuhlolisisa ukuthi iFreedom Alliance ekwenzayo kuqondile yini, kukhona ezimisweni ezePuteho noma hayi. Abanye abantu akade bekuPuteho Convention Committee yibo abathunyiweyo futhi abanye bakhona bangena kuma positions ku Freedom Alliance. So iPuteho ilokho ikhona iyinkundla ilidale elokuthi khona liqondise ukuthi kungaze kwalahlekwa lapha ku Alliance. Siyabonga. Uzwile baba Makhula usesenombuzo noma singadlula? Hayi vele ngizavela mphakathi ukubuza ngoba bengingekho. Who is leading iFreedom Alliance? Was this a congress eliyenzileyo ukuthi kuphumele leadership? Yes, senze i-launch congress ukuthi kulaunchwe this project. Yes, which means ukuthi kusikhathi esizayo nxa sesihambe senza ama structures throughout then ke sokuzakuza i-elective congress. So ubukhokheli ke sike sabuqamba bukhona u-national leader wethu ngubaba uDr. Samukele Hadebe, bese kusiza abasekeli bakhe ngubaba uMoses Mzilandlovu, lo mama uSenzeni Mpofu, lo mama uPrecious Ngulube. Yibe esingathi yi-office of the leadership yona leyo. Yes. Okay. Ayasabeli phambili. Kulungile. Kulomkantsho lapha. Kuphi? Siyabonga ba, siyabonga. Yeah, ukhanya kulomkantsho phela. Hayi kuhle kakhulu. Uze lana kuma Thebuleni Broadcasting Corporation uzosinikeza i-update nge-launch ye-Freedom Alliance. Siyajabula kakhulu nokuthi usinikezile i-leadership ekhona. Hayi ubaba uMakhulu yasho ukuthi hayi i-leadership inohlonzi kakhulu. Yikho ke siyalihalalisela kakhulu silifisela inhlanhla. Baba uma unawamazwi okugqiba ngicela uwasho khona manje. Hayi siyabonga. Angiphethe ngokuthi asilawo amazwi ababayo ebantwini bakithi kumabandla akithi. Sithanda amabandla akithi wonke, sithande uZulu akithi wonke, sithanda imihlobo yakithi yonke, indimi zakithi ezikhulunywayo. Siyanxusa ke ngithathe leli thuba ukuthi siyawanxusa wonke amabandla akithi ukuthi akubanjwane. Akubanjwane bakithi, amabandlenu angadiliki, lisale lisemabandleni enu ngendlela okumiswe ngayo. Sisebenze sisonke. Ezinye izizwe ziyasihleka ngoba sibonakala sisehluleka nje into eyodwa. We need this social capital ukuthi sibambaneni. Nxa sibambene akukho okuzasihlula. Siyabonga kakhulu Zulu wakithi eMidlands leMathebelele sekulinywe ngathi kwenela bakithi. Asisukumene. Siyabonga. Hayi siyabonga kakhulu baba Ncube. Siyathemba ukuthi mase kumema ngokuzayo
uzoza futhi usinikeze i-update njalo sizwe ukuthi ibandla Yes. likhula kangakanani. Yes, hayi sizabe sigijima babunkala nje at any given moment sizagijima. Siyabonga Right. baba. Siyabonga kakhulu. Angibonge futhi lakubalaleli bakithi. Siyabonga abantu bakithi, inkosi ilenzele kahle. Siyabonga. Hayi, siyabonga kakhulu. Asibonge kubalaleli nababukeli beMathebula Broadcasting Corporation. Sithi siyabonga kakhulu, lingaqhubeka ngathi lingaqhubeka lisichasa kakhulu. Siyabonga kakhulu. All right.